turabasuhuje bakunzi ba Mado TV show mumeze neza mwese muherereye hagiye mbaramutsa mbaramutse abo bukeye mbahaye mwiriwe abo bwije n'abari gicamunsi mwese sinobasiga mbanziye kubaramutsa n'abakunzi banje mumeze neza mwese aho muherereye byo meze neza kuko mubibona ndashima Imana uko biri kose ndashima Imana mu bibazo byose tugomba gushima Imana mu bibi no mu byiza kuko nta kintu na kimwe gishobora kubaho Imana itarakigennye byose biba kubera umugambi w'Imana byose biba kubera Imana iba yabiteguye niyo mpamvu mu bihe byose urimo nimba uri mu bihe bibi ugomba gushima Imana nimba uri mu bihe byiza nawe ugomba gushima Imana byose tubikesha Imana hanyuma nkuko nawe basezeranyije sinzobishishira uruhare na gato uyu munsi nifuje kuza kubasuhuza gusa kuba mwaramutse gusa mbasuhuze mba numva nabakumbuye buriya nta kindi kintu cyiza mu buzima nko kugira inshuti zo ku mutima kamwe ndabizi ko muri inshuti zanjye ndabizi ko mukunda nanjye ndabakunda niyo mpamvu umwanya wose mba numva ngomba kubasuhuza niyo mpamvu ntaba numva ko ngomba kumara n'iminsi ibiri ntaje kubasuhuza uyu munsi nifuza kuza kubasuhuza kugira ngo dukomeze tugire ibihe byiza namwe dukomeze dushime Imana hanyuma reka nshimire abamaze gukora subscribe abamaze kugira comment hari abantu banandikira comment nziza nubwo hariho n'abaduca intege ariko abatubwira neza tubaha agaciro icyo uba wanditse cyose tugiha agaciro kuko nta kintu na kimwe kitaba kirimo isomo ushobora kumbwira nabi ukabikuramo isomo rikomeye ushobora kumbwira neza nabyo ni agaciro gakomeye mbiha agaciro pe nubwo ndashaka kugenda hariya ngo mbasubize ariko uyu ni umwanya mbonye wo kubashimira abakunzi banjye ndabakunda cyane 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 aha uyu munsi hari akantu nifuje ko tugomba kuganira nk'abantu bafite amashami bo muri sosiyete y'abanyamurenge hariho ikintu cyadutse kitari cyiza njyewe kitamereye neza nko kuvuga ngo abanyamurenge hari ukuntu twarezwe turererwa nko mu nzu y'Imana simvuze ngo abanyamurenge nibo barerewe mu nzu y'Imana gusa ni ibyo ndi umunyamurenge ndivuze hariho bimwe na bimwe tugomba kudakora nk'abantu nimba twarinjiye mu mwuga wo gukora bino bya YouTube channel tugomba kubyitwaramo neza buriya Imana izobitubaza nimba warabyitwayemo nabi Imana izobitubaza uyu mwuga wa YouTube channel ntukakubere inzira ishobora kukubuza ubwami bw'Imana kandi yari inzira nziza byenda ushobora kuvugiraho ubutumwa abantu bagakizwa cyangwa se n'izindi nyungu zawe runaka ukazigeraho ariko bitavuze ngo ni inzira ishobora kutubuza ubwami bw'Imana kuko ibyo dukora byose bigasigara hano ku isi bayama nyangane mbabwira ijambo ndi bishop wa Mado TV show ibyo dukora byose ntibitubuze ubwami bw'Imana dukore tumenya ko hari ahandi tuhatuje dukore tumenya ko ibyo byose tuzobisiga hano ntuje kuri YouTube channel ngo wumve ko washitse ngo wumve ko hari ahandi turi kuja hariho imbese ibyo urimo byose ugomba kumenya ko Imana ari igomba kuzimbera njyewe ndanenga abantu baza kuri YouTube channel bakaza gutukana bakaza gutikuzanya twarabanenze twarabagaye ntabwo ari umuco w'Abanyamurenge ntabwo ari umuco w'Abakristo cyane cyane ndavuga kuri iriya channel y'Amasimba no kuri ba Debutsi nambari ba Debutsi ndibaza n'ubu ni gute mushobora kumva ko amaviews yova mu gutukana nta yindi nzira mwakoresha kugira ngo mubone amaviews mureke gutukana ni byiza ko ego kugira icyo ukosanye n'umuntu ni ibisanzwe twese turakosanya
hari igihe ushobora kugura ugasitara ku muntu ariko ntibivuze ngo mubizane hano muri sosiyete mubizane hano abantu bose babibone nimba mugize icyo mupfa ngo muje gutukanira hano nta handi mwatukanira abayama nubwo gutukana atari byiza hari ukuntu mushobora kubivuga ariko mukabivuga ku ruhande mutabizanye hano kuri ibyo muhamwigisha erega icano ni cano izoreba n'abuzukuruza abana ibaze nk'umwana wawe aze kureba kuri cano sange wakoze ikiganiro guhera ku ijambo rya mbere kugeza ku rya nyuma hawe utukana mugende muririmbe turabahonyeje turabigishije turabakanguriye kugira ngo mugende muhagarike twarabiga si byiza mugomba gukora mugomba gushaka amavuzi muzineza kandi murayafite mufite amacano ateye imbere mufite amacano amaze kugera kure hari ibindi mushobora gukora kandi bikabazanira amavuzi kubera ko mwumva ko kugenda gutikuzanya hari arizo bishobora kubazanira amavuzi ko ndababaza umusubizo hanyuma hari ukuntu numva ku masimba uriya manager w'amasimba ugahita wumva araje ngo Aline ngo Nyangurube ngo Nyaki yeme mwabaye gute mureke gutukana twarabagaye turongeyeho ngo twarabagaye mugende mwicare muje ni box muvugane mwumvikane ibyo mufasi ngombwa ngo abantu bose babimenye ibyo mufasi ngombwa ngo isi yose bimenye kandi hariya mumenye ko nta n'umuntu n'umwe ubu hawe uvuga ngo tugiye kugirana kandi ngo atwumvikanisha usibye kwisebya gusa usibye kwitukisha gusa muri abakobwa murashatswe mufite basobukwe udafite sebukwe afite nyirarume udafite nyirarume ufite imiryango kandi imiryango yiyubashe mureke gutukisha imiryango mureke gutesha agaciro umuryango ko nimba ugiye hari ukaje gutukana uri umukazana w'umuntu uri umwishwa w'umuntu ufite umubyeyi wawe wubashwe muri sosiyete uba ugiye kumutukisha rero nimba umuntu agize icyo akoragana n'undi si ngombwa ngo mubizane hano nimba ari no kuvuga ngo ni ugushaka amavuzi mugaragaze ibyemezo kuko natangiye mbivuga mufite amacana amaze kugera kure mufite amavyuzi icyo mwokora cyose ugomba kubazanira amavyuzi ese kubera ko mutumva ko mwozana ijambo ry'Imana ngo ritanga amavyuzi kubera ko mutumva ko mwozana impanuro ngo zitanga amavyuzi mukumva ko gusa gutukana n'ibyo bitanga amavyuzi kandi Remajo naratangaye umuntu aragenda byenda dushaka akazana k'ijambo ry'Imana akarishira kugira ngo abantu babashe gukira imitima tibarirebe ariko naza ndi gutukana mukabirira mwabaye gute tuzobagire gutabana tuzobashimishe gute umushobora wanyu n'ubu mugende uko natangiye mbivuga mumenye yuko nimba dukora bino by'amariti bishana hari ahandi turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru mugomba kumenya ko turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru tubwitwaremo neza mu byo dukora byose tubyitwaremo neza aya macano yacu azobashe kugera kure cyane azobashe kugira ijambo zoshira neza ribashe kugira uwo rikiza ninza ndi gutuka umuntu bizokiza nde niki bizungura sosiyete niki ubu hawe ushira muri babakunzi bawe kuvuga ngo uvuze uzana ibitutsi wasaze mu maboko hejuru bere n'abaye abagore bazima bafite abana bafite abagabo nakubesheje abagabo banyahuye ejo bundi numvise abadebuti bari gutukana mwiza ibintu bitabaho biteye isoni n'abagore mu mwakwibasha ko mbona muri abagore beza ko mbona muri abagore biterambere ko mbona akantu gato gusa karashobora kukumara agaciro kawe kose muri sosiyete ugasanga agaciro abantu bari bagufitiye karashize kubera akantu gatoya gusa gutukana si umuco mwiza ntabwo ari umuco twatoye kandi ndabizi neza kuko n'ababyeyi banyu batabatoza umuco wo gutukana rero mugende mwisubireho vuba hari ijambo rivuga ngo haracari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka kikamera amashami kandi ngo ameze n'imitoto ntiyumve ko nimba waragiye hari gutukana ngo wumve ngo n'ubundi kera naratukanye reka nkomeze ntukane no garuka mureke kuza gutikuzanya nimba nkoroganye n'aka ngo mbizanye hano nimba uyu nguyu yantutse ngo mbizanye hano uje kumbwira kuraza kubwira abantu muri sosiyete ngo babigenze gute iyo ugiye ukicara nimba wumva neza ko
utihanganye ku bintu mugenzi wawe yagututse ukumva ko bikunaniye kwihangana wagiye ukicarana nawe ugahura nawe mukavugana nimba ari no gutukana basi nimba wumva utabashe kwihangana ukumva ko gutukana ariko kuguhaye amahoro nubwo atari byiza genda wicare nawe mu biganiro apana kubituzanya aho murabituzanira ngo tubigire gute tubikoreshe ibitutsi kurabizana hano ngo ese nta handi ushaka kumubwirira utamubwiriye nanjye kuri iki nshaka kumuhamagara basi no kuri telefone ukamutuka ukameneka biriya byose muzamuza kuvuga hano amajambo atabaho amajambo adafatika ngo biki na mwabaye gute nimureke gutukana cyane ikindi kandi nanenze hari ibintu biri aha hanze mwasetse ku macano ngo amavideo ngo abantu ngo bambaye ubusa ngo abantu basize n'iki nimba umuntu yagiye akifata video ukabimenya ni ngombwa ngo bizane hano kuri iki cyane ni ngombwa ngo ubidandaze kubera ko abantu basige badandaza abandi ukifata ukaza ngo yatanze video ngo yagize gute ngo twabaye gute bayama kubera iki dufata imico itari yacu nimba wanye mugenzi wawe iyo video basi isohotse imbuto umwereye niziye imbuto umwereye neza kumuzana kumutangaza kuri iki imbuto umwereye niziye nawe ubaye kimwe nawe nimba wumva ko ikibazo mugenzi wawe yagize udashobora kugira uruhare rwo kumuhugura ngo umusungure ukabona ko ugomba kubita hanze uriya wasohoye video nawe nta na hamwe mutaniye ahubwo wowe ni wowe umusumbije ikibazo ni nkako nubyita ni wowe mubi gusumbura watanze video urumva nimba mugenzi wawe bimushikiye ukaba wamumenya ukavuga ngo naka video ye yagiye hanze ngo numva genda umwege nimba koko wagize ishaka kuko hari ukuntu muze hariya mukavuga ngo si yashize ngo abantu ngo amavideo izo tumaze kubona ni nyinshi si ngombwa ngo tuze ngo tuzivuge hano ni ngombwa ngo uze ubibwire isi utangaze ubwire isi ngo abantu ngo bashize amavideo hanze abataraje hanze nibo benshi kandi nawe bivuga nimba mugenzi wawe yagize integeke muri ico ngicyo nawe ufite integeke mu kindi ngombwa ngo integeke za bagenzi bacu tuze kuzivuga ese zawe nizimara kuja hanze ariko mana jari kintu kiri mu kontangaza uracari mwisi uracambaye umubiri urumva naho kandi nawe biriya byose uvuga ngo biba ku bandi ntubirenze uri marayika ntabwo uri marayika wo kuvuga ngo biriya ngo bandi bakoze ngo tubobikora ese numara kuza guta mugenzi wawe hano bwacu yabutaje hanze niba yashira kuri YouTube wowe ntuzobabaye mugende mushira mwanya wa bagenzi banyu nimba mugenzi wawe yagize integeke muri ico kintu nawe ufite ikindi ufitemo integeke mwabaye gute mugende mwisubire uyu munsi gusa njo naje kugira gute kubahura kandi n'ibintu byari bimaze n'iminsi kuko nje sinshobora kuza kandi ndi mu rugendo rwacana muzareba ko hari umuntu uzoza kuvuga ngo yagize kandi natwe tuza amakuru turayazi ntabwo ari ukuvuga ngo mbaka ngo nimba ngo umuntu ngo yakoze ikibi ngo nze hano ngo niho mbona amajuzi njyewe nzojya make ari mwukuri nzojya make ameze gutya rero mugende n'ukuri mwihangane apana kuvuga ngo muri mu kudutukisha nimwe mutuma babatuka kubera iki nimba mbimenyeje nyine kubera iki numva ko ngomba kubisangiza isi yose muzi ko hano ari ku isi yose kubera iki numva ko ngomba kubisangiza ku isi yose ngo naka ngo yakawugira hanze ngo yagize mugende mutuze mucishe make ibi bintu z'amashusho media bireke gutuma duta umuco bireke gutuma duta umurongo bireke gutuma turambika ubukristo uko tugakora mu bintu ngo by'ama business ngibiki mutekane mugabanye isukari yabaye nyinshi mugabanye agasukari tugendere ku murongo ikintu cya mbere mugomba kwibuka ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi ubwo bundi buzima tuzojamo tugomba kubukorera buraharanirwa tureke gutwakwa gusa n'amacano n'ibiki ngo amavyuzi ngo biki mwitonde mugabanye isukari mureke guta abandi hanze ngo niho mubona amavyuzi mureke gutukana ngo niho mubona amavyuzi mureke gutifuzanya ngo niho mubona amavyuzi mutuze kugira ngo ibintu byacu n'Imana ibashe kubiha umugisha
rero ntabwo nkoze ikiganiro kirekire cyari cyo kubahugura gusa. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, genda mukande subscribe, musharinge ibikorwa byacu, mudukunde, natwe turabakunda. Bye bye bye.